He hoki ngā mahara ki ngā tau 80 i te rohe o Waihau, me te kaha rata atu o ngā tamariki o taua rohe kia Michael Jackson. Kei te whakanui tētahi kiriata hou i taua wā whakahirehira. Tērā ia te matainaina o te ringa tohu o Taika Waititi, kia aro nui ngā iwi katoa ki te taha hianga o te iwi Māori. Hey Chardonnay, wanna see some Michael Jackson dance moves? Ko tahi tonu te tipua mō ngā tamariki i ngā tau 80. Kei au rā tonua Taika Waititi. Michael Jackson was sort of like this icon to us. We used to all want to be him and secretly hope that he might be a relation. Nā ua wawata ka puta ko boy. He kōrero paki mo te aroha o te tama ki tōna matua, aha koa he hianga. Your dad's not overseas. He's in jail for robbery. Shut up, Kingy. You don't know. Yes, he's in the same cell block as my dad. Not anymore. He escaped. His dad's a dork. Played by an amazing actor called me. Koe nei te kiriata tuarua nā whenua films. I whakahuatia I roto o te whānaua apanui, no taua rohe te nuinga o ngā tamariki, engari no pōtiki te tino whetua James Rolleston, te kaumātahi o na tau. 1 or 2 of the kids have had some experience, but actually you're not looking for kids that act. It's a certain number of steps from the post. I just can't remember the exact number of steps. Or the post. We've got a history of certain types of film and they're often really dramatic. It's a nice change to move away from that and also to make a comedy. A tērā wiki ka whakawātia a boy I te ahurei kiriata o Sundance I Amerika. A tērā atu marama ka whakawātia I te iwi kāinga o Waihau. Far more frightened of taking it back home and seeing what they think of it. He did those moves at the Grammys. The great thing is you don't have to be Māori or a kid to love it. Scene. Oh. Bam! Boom! Pop, pop. In your face. Tina Wycliffe, Te Karere.